poželiš i kažeš moj stepen tolerancije je previsok, morat ću to da promenim. Sad, u neku ruku, ovo je na neki način povezano sa pravim pojmom riječi tolerancija, ali samo u tom smislu što znači da ti tolerišeš nečije ponašanje, odnosno prihvataš i ne reaguješ na to. Međutim, tolerancija je ipak nešto drugo i nešto više. Školska definicija tolerancije bi bila: tolerancija podrazumeva prihvatanje i uvažavanje tuđih stavova, ideja, mišljenja i načina života. Kada je neko tolerantan, to znači da poštuje različitost i ima razvijenu svijest o njoj. I da, vrlo je lako naučiti definiciju i prepričavati je, ali vrlo često ljudi je ne primjenjuju, kako zbog nekih svojih ličnih stavova, tako zbog utjecaja okoline i društva. Ipak, ne možemo biti svi isti, istih uvjerenja, boje kože, religije, da poštujemo istu tradiciju i slično. I to je u stvari draž ovog svijeta. Različitosti su nešto što čini naš svijet bogatijim, jer kada bismo svi bili isti, bilo bi nam pomalo dosadno i monotono, zar ne? Neprihvatanje različitosti je najuočljivija na društvenim mrežama. Iako su nastale u cilju da spajaju ljude, imale su nažalost i taj negativan moment, a to je govor mržnje i neprihvatanje tuđeg mišljenja, kulture i sl. Sreća je što se često to sve završi samo na riječima, ali ponekad i nije tako. Zato, trudi se da širiš prihvatanje i ljubav prema drugima, jer realno lakše je voljeti nego mrziti. Ma u stvari, ne moraš čak ni da voliš, već samo jednostavno da kažeš meni je to okej. Nećeš se složiti ni sa svojim roditeljima, bratom, sestrom, strinom, a kamoli sa nekim neznancem. Važno je samo da poštuješ tuđe stavove i da im ne umanjuješ značaj iako se razlikuju od tvojih. I da sumiramo, bitno je biti tolerantan ne znači da trpiš da te neko ugrožava, nameće svoje mišljenje ili je prosto bezobrazan prema tebi. U tom slučaju slobodno spusti taj stepen tolerancije na nulu.